Nĩgatho cia mwanya mũrũri wa Kĩo TV gũkorwo kĩnyitanĩra na ithuĩ ũmũthĩ tarĩki 7 mweri wa Mũthatu mĩaka kwa igũtiria thayũ nĩ twagĩũka tũhungure thĩinĩ wa icigo itiganĩte cia bũrũri ũyũ nĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ nake mũtwathĩ na njĩra ya ciĩko etagwo Wambui wa Gakuo tũkĩambĩrĩria gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mbeũ njĩthĩ amemba a kĩama kĩa ODM kuma kũrĩa kaunti ya Mombatha nĩmareganĩte na ũtongoria wa kĩama gĩkĩ wa kũiga keheri-inĩ iturwa cia matũra ithurano-inĩ nĩguo igakorwo atĩ ikahũthĩrwo nĩ UDA kana ODM kumana na ũguo kĩama gĩkĩ kana kĩama gĩkĩ kĩa ODM manakiuga atĩ nĩmekũimwo mweke wa kũrũgama thĩinĩ wa itura itiganĩte. It has come to our position that there are some people who have been said that they have automatic ODM tickets, but in real sense they didn't work for the people. Let those people who work get second term. Those who didn't work to go home. Personally, I want to say that we are against, as members of ODM, with the strongest term possible. You will kill the autonomy of the voters. The voters are the strongest people to make a decision. Why come with this zoning thing? Why do we fear other parties? ODM must be strong, and I want to condemn physically that those people who want to go against the norms and the stamps of Baba will deal with you automatically. We perish because of his. I'm against the zoning because there are people who want to support their relatives. There are people who we have seen them and you saw them. There are people who have gone there. They have already their relative imposed to get the party tickets. But what the people need is contrary to that. Mimi niko hapa rasmi kupinga mambo ya zoning. Kwa sababu kuna watu wamekaa mahali wanapanga mambo ya zoning. So mimi ningeomba kama mkazi wa Mombasa tukae kwa pamoja sote tukubaliane hakuna zoning, kwa sababu hao ambao wanakaa kando na kupanga mambo ya zoning chenye wanaogopa ni kitu gani? Kama unajijua umefanya kazi, kwa nini unaitisha zoning? Hii ni kwa sababu kuna watu wajijua hao ni wavivu ama hawakufanya kazi, wanataka kusaidia watu wengine. Kwa hivyo ile kitu nasema kama mkazi wa Mombasa, viongozi wale ambao wako mamlakani waachane na mambo ya zoning ili kila mmoja akuwe huru. The people must be allowed to decide. We must let the people decide. Competition and democracy must be allowed to thrive in Nyanza as it does in Western Coast, Northeastern and other parts of Kenya. Family mekuma Kimilili ni morotete thirikari ni kwaga kuhota kunina cenderio cia Joy Sheifango kuona mwana ũmwe wao ni arakuire thutha wa kucanio kwĩyumĩria akinywa njohi na thutha wa gucokanĩria mĩario na mũndũrũme ũngĩ aramũthĩnja tamburi na gũkua hau hau. Mimi na uchungu mkali, nimeshtuka sana. Kwa sababu wakati mimi nimeangalia kichana vile amechinjwa kama ng'ombe, sijakuwa na msimamo mzuri. Na ikajulikana ni kwamba ni kwa sababu alikuwa kwa pombe. Mimi nashutumu kweli, kama ni pombe inafanya watoto wetu wanapotoka hivyo kama wangali watoto wadogo, serikali ingilie kati na ituokolee watoto ili tulee tukijua kwamba kesho kutwa tutapata mavuno itakayo tulinda pia sisi kesho kutwa. Nifika asubuhi kwenda kuangalia ndugu yangu alikuwa amekatwa kinyama, wamechinja kuchinja kabisa. Lakini sasa sisi kama familia tujiona vizuri, tunasema serikali iingilie katikati, ikuje iangalie hiyo mambo ya pombe penye walikuwa wanazozania, wapate kupata ushahidi mahali pale, waone walikuwa wanafanya vitu gani. Kama serikali itimize maneno ya Chang'aa, komese hiyo maneno kabisa. Hiyo ndio inalete tabu kwa maneno ya kijiji. Usichukue tu mtoto mdogo mjaze na pombe na kuongea maneno yasiyofaa alafu pengine nie huko na muamue kumchinja kinyama vile walivyomchinja hivyo. Wenye wanahusika kwa pombe, kutengeneza pombe, wamefanya watoto wetu wamewawa wakiwa wachanga na Family ginayo kuma kũrĩa Lugulu gũkũ nĩ kaunti ya Busia nĩ maracaka ikuũ cia andũ atatũ arĩa marakuĩrĩire mũtino wa bara ũrĩa ũrahanĩkire barabara-inĩ ya Butula gũthiĩ Bumala. Makuire thutha wa ngari ĩrĩa yamakuĩte kũgũthwo ningĩ na andũ atandatũ magĩtigwo makĩhonia nguraro.
na mahali penye walikuwa hizo barabara pia bumps ni kidogo sana, hazitoshi. Barabara pia si pana vile. Sasa ali lose balance vile alikuwa anajaribu kupita huyu mtu wa pikipiki ambao wakiwa barabarani hawawachane na mambo ya simu, na pia wapikipiki wanapofunga mizigo waone ya kwamba wamezifunga vizuri zisiweze kuharibu wa wengine wa magari au pikipiki wengine wanapowapita katika hiyo barabara. Mamangu alikapofika sikuweza kuelewa kama ako hai ama amefariki. Aliingizwa ndani, nikaongoja daktari wafanye huduma yao ndio wanipe ujumbe. Baada ya muda mfupi daktari mmoja alikuja, siwezi elewa kama ni daktari ama ni nurse ama ni clinical officer, sielewi, but mmoja, one of the staff, alikuja akanifikishia ujumbe kwamba mamangu alifariki. Jana walikuwa katika Busia Hospital, mkono yake ilikuwa imeachana hapa na wanataka waende weke chuma ili waweze ishikilie. Sisi kama familia tuwezi hiyo kazi peke yetu. Tunaomba wakisani mbalimbali kuja ingilia katikati waweze kutusaidia ili brother yangu aweze kupona arudi hali yake ya kawaida. Mamangu alikuwa mtu wa muhimu sana. Ndiye aliyekuwa mbele na nyuma. Ndiye aliyetubeba sisi kama familia. Na hakuna mwingine katika hii boma anaweza kutusaidia. Munini wa president ni akuririo agikinya igongona-ini ria mathiko ria aria marakwirire mutino-ini mwena wa Muiga. Kindiki ni athingatite ruhonge rwa igoti guteanira itua ria kurugamia kurutithio wira kwa watho wa kugathika faini ya hau kuria aria marakiuna watho wa barabara itemi-ini ria kugitira mioyo. Oho ni oritie matereba kurumirira mawatho ma bara. As I stand before you today, my heart pains for the loved ones we lost. My name is Penina Wangiri Kariuki, wife of the late David Dongo Wajohi, who perished in the tragic accident along Muiga Nyahururu Road near the Kimathi University on 29th, 2026. On behalf of the other families who lost their loved ones, I extend our deepest gratitude to His Excellency Dr. Mutahi Kahiga and the county government of Nyeri for your swift response, support and token of condolences. To His Excellency Deputy President and the President and the Deputy President William Samoei Ruto and the entire national government for your assistance and condolences. Mkiangalia upande huu hatungeweza kuendelea bila hawa watu. Kule manyumbani na huku ambapo tulikuwa waliendelea kutujenga kiroho na kutuliwaza, na ningetaka nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na kwa niaba ya Nyeri County niwaambieni asante sana. Mungu wetu awabariki hasa katika kazi hii tunayofanya. Please let no family suffer, because we are here to comfort them and stand with them during this time of grieving. If you are not speeding, you are able to control the vehicle as a driver in case of something unusual happening. But if you are on high speed, the chances of controlling that vehicle are a minimum. And that's why we have introduced speed cameras in our highways. Last month, we rolled out a program of placing speed cameras on all the highways of our country. Nigatho twakinya reke tuko tugikiria orohani nini turacokereria na riboti ingi.
ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Wagacoke nĩ tũrathane na wandatha ndigũthĩnjĩra nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag mũthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo mũthenya wa Wednesday nĩ hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oya twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Ramithi nĩ matene. Hashtag matene yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Ndĩkagũiga bita nĩkĩ waria nĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagira o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kiheo TV ũgĩterevwo nĩ waku ũtagũtiga kada iheo kĩhĩri MC Kĩheji wa Gĩtawa. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya ĩrĩa ĩkũrehagira ũmemerekia mũthuranĩre o muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya thaa 10. Ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KD mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na Smart Driving License. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwiroreri wa Kiheo TV utangimenya kuria umite ndungimenya kuria werekeire na nikio nie Wangari wa Kimani ndikurehagira ciaga tene thiini wa Kiheo TV. Hihi uri weyuria matura matiganite metirwo guo niki? Wa muhiano itura ria Gathara-ini, Githurai, Ting'ang'a, Kirigiti, gacagati ka maingĩ. Hihi nĩ ũrĩ weyũria ũrĩa maũndũ mekĩkaga na ũrĩa mekagwo na hau kabere? Nyitanagĩra na niĩ Wangari wa Kimani thĩinĩ wa tabarĩra ya nyĩmbo cia gatene tũgakorwo tũkĩrung'a merĩ matatũ tũkĩũhĩgania oro ũndũ ũmwe na gũcanjamũka na nyĩmbo cia gatene.
Ngai wa nyombire ithina gwa mwisho wa mundu nikiambiriria gya kungai Niria ni ndanyarire kite ngorwo ni thayo na gikeno oriri ndoritwo ni hinya Jehova yoke mwiyoko Ino ni ceceni ya Kiheo TV kihumo kia witikiriku Nigatho twacokereria ororigi aikari a Taru mwena wa Makinon guku ni kaunti ya Kware ni manyotoretwo thutha wa ruhonge ruria ruboyanagia na ng'aragu kuruguria tabarira ya mai makiria ma andu 3,300 ni maukuru makigunika thiini wa tabarira iyo makiria akuma Roka Egu na kwa Kalinga. Ni rasmi sasa kwamba maji yetu Egu, kila mahali unaona kuna shida ya maji, kuna shida ya barabara, yani kuna mambo mengi ambayo tunataka tuyafanye. Na ndio sababu nikaweza kukaa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei. Nilipokaa na Mheshimiwa Ruto nikamwambia mimi kama gavana wako wa Kwale, ili wananchi wa Kwale waweze kupata huduma zaidi, nitaamua support kutoka Nairobi. Na ndio sababu Mheshimiwa Daktari William Ruto akanipatia hawa jamaa wa NDMA niweze kufanya kazi nao. Na tulivyoomba watu wa Taru, watu wa Egu, tulikuwa tunalia muda mrefu sana. Hii mradi tumeweza kutengeza mahali ya kushotea maji ya wanyama na ya binadamu 9. Na bado iko na nafasi ya kuongeza ingine, kama tukiweka tanki ile ambayo inaitwa elevated tank ile ya juu ijengewe, itafikia watu wale ambaye hawajafikiwa paka sahi. Na hiyo yote imewezekana kwa sababu ya ile kazi mzuri dadangu anafanya kwa hii kaunti. Ule mradi uliotuletea pamoja na serikali wameungana, tumeweza kufikiwa na ile maji pale, tunauza kama kikundi pale. Tunashukuru sababu kwa kikundi tumewezeshwa kuwa na uwezo hata mahitaji yetu. Tunauza maji, tunalipa watu wa maji, zingine tunatumia kwa miradi yetu. Kwa hivyo sisi tunashukuru kama kina kwa Kalinga. Na commissioner wa IBC Annie Nderitu niorite atete matige gutambia ndeto cia maheni cigemaine na mashini ya biometric, akiuga andu aria makorirwo kana aria mateikiritwo thiini wa mubango ucio kana thiini wa mashini icio ni akuma kana ni aikia kura akuma mwaka wa 2012. na ningi akiaria ari kuria county ya Kiambu augite commission iyo iratanya kwandikithia aikia akura eru milioni 2 hari mweri umwe ukite. Na huyo ameelekea nchini kwa the agenda of a stable nation. Me, that is my agenda. A stable nation that after election we shall still live together, a government will be formed, and Kenya nchi yetu itaendelea. So we cannot push anybody's agenda as IBC. As our agenda is that Kenya must go on. Kenya is a respectable state, is a respectable nation internationally, it is a respectable democracy, and we must ensure that Kenya remains in that respect. Na honi hotugo tugikirira gaturumu mohoro maingi nowona we cihanda tha ithatu njitagwo Irimwa Wanjiru mutwathi na njira ciko auma wa mbui waku thii na mbere na gucagura Kiheo TV.